Good morning. Fatalo fatu tato ekalesia ni taiao malole soifua taiao manuia. Faaftai o lo mawala o to ola malamato foi malosi o tato mafutai ni taiao fia foi vai ato lo fatasi tato manai o tato ainga malanga mai asia simai le ni taiao I o tato ekalesia lava le nei. Fatalo fatu foi o tato o mainga pa anga lo mafuta mai lunga le upenga ta failangi. Ia faafitai tapua I mai le nei taiao. Ia o le tusi to mua ela tato praise le nei taiao. Ia o mawale le salamu e ono sifuru ma le tolu. Le atuae o lo watua lava oi. O te ala sa ili ia te oi. Ua fia inu la ua nganga ia te oi. Ua o matua nau atu ia te oi le nau mati. E lai loa ai, e le aini vai. Ia o iloa lo malosi ma lo mamalu. E peo na o iloa oe I le malu malu. A wā o lo walofa e sili o na le lei lea I le ola. O te wevi ia tu lava ia te oe ia ula umutu. O lea o te wha manu atu wai ia te oe a o wola. O te sii o lima I lau suafa. Ia, mana ia foile nei tae ao a matai mātou le praise. Ia e whawhiloa I lo uso, o le vana lua le whiloa I le newa ia so atoa. Ia manuia sauninga le nei tae ao.
langi o mai i o tō alalanga atu i le tua. Ia o tau pepese atu i lona suafa mamanu. Ia mamanu i atu o tau lona piinga. Ngā tātou te tālo, let us pray. Te ni umamato te o maia i lo whale tāpu ai. Mato te loa ai e whaingo fie o me talai se vai o mato vai. Ai whainga tā na mato tutu. Whaalangolango atu i lau fio. I mele a fio maia nganga pa i ai le mato tāpu inga a whaia nei. In whauna mato wofo ina atu tā ranga o mato wanganga ma loto te do tasi. I mālie lo whafonga. As we come to these hallowed grounds from time to time, we are very clear that it's easy for us to do the physical, say the right words, but it's difficult for us to be in your presence. So come, Holy Spirit, and help us be, so we can hear you speak gently to our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Ora tātou amata nesa minga le pese lua sepulua te te inai tātou le special choir.
le tua silsili e se o le tamā le alo ma le nganga pa ia o le tua o mātou whatuatua ma te tonu o mai ai whai pēlau whanau le nei masani o le lotu mai nei no whanga le amatanga o le vai aso se o mātou sa ili po le alo fina ngalo mo i mātou o mātou mautinoa e le mawhai i mātou o na whaise me tasi au noa ma lau fio o mea fwe o mātou whaia i le lava yaso o mea te tau na mātou whaia o mātou mautinoa ana le se noa lau fio e le iai mātou le malosi e le iai mātou le poto e le iai mātou fui le loto mātou te loto atu ia mātou ngā ruenga na whaia. Me le o mātou toi o mai e lo whale tāpua i pe ona mātou māsani ai. Mātou te sa ili lo whina ngalo mo i mātou le neva yaso wa mataina. Ma lo mātou mauti noa ana le se anoa la o fio ma iai mātou. Se manu ua whano i mātou i ala. E le ngata i le soifua ma le ola ma le manava o i ai mātou. A manatu fo i mawhaiona to i lalo ai le tangata i le teini ma le teini. Ana mātou le tau sisi e whai taulo tu spagia ma mafuta atu i lau fio. Ana mātou le whamalosi i te le iai o lau fio i a mātou. Te so ta inga whale tangata. Se manu o ta whea i mātou le lava yaso. Walu pumoni lava sa tele, whala me lave o na tutupu, whatama ia i le ola so i fua tāpua i o lo nuku malau e kalesia. Ma masalo mia i le iai o lo fina ngalo i le lalorangi. Wa mātou wa aia tu i tawa, ma meo lo tutupu i lo mātou o langa. O aso te itasi whala de labe i leitu ma leitu o le lalorangi. Na mātou i loa i lea ana lese anolo wa lofa i tangata. O lo langa ina le lofa ma le ono sa ia i mātou te itasi. Se manu wa lo fia fo i mātou i winga vai o lo langa. Me leo mātou whaaftai ai la o fio le ali ie. Na o maua le nei file mu i le amatanga o le vai aso. E o mai ai lo nuku malau e kalesia. E a vatu la mātou tāpua inga i lau fio. La mātou talo le li ie i ao ngā mātou tāwanga osi. A mātou whaitau ngā tusi. O mātou tālo talonga. Ma mātou mafau whauro loto i lau fio ngā. E ngoto i fuaile a nganga pa i o lau fio i o mātou mauli te totasi. Ma vea i mātou maso o lau fio i le nelo langi. O mātou titalo le li i nei e lau whamanuianga i lau o whainga ruenga i nei. O whaina aturo lato so i fua ma le ola e whalau te leina o le kalesia Samoa i Amerika. O mātou titalo le li i ai lato a upenga whale nganga. Whatufungaina i lato i whatufunganga ese. Ne mawhai i lato o ne whai mamori mawola o lau tala le le. Ne ia whalau te leina ai le malo o lau fio le lalolangi. Le malo fi le mu. Le malo e le tau i masui. Le malo whamangalo ai o le tasi i leisi. O mātou titalo le li i au ngā mātou tāpua inga whaitele. Mātou te ite ina ailo fina ngalo i ai mātou. I le neiva yaso wa mataina. I au ngā fo i tau saminga le kalesia e le e le leni le neiva i tau. Mātou te tō manatu i whatasi maisi kirisiano i le lalolangi au au. Mātou mafau fau i tenio o pua ngā. O le mātou titaro le li e o lava ne i alo i mātou i pōponga e whengai mai mātou. E iai mātou le nei whatufunganga.
Mātou te o ane pōpō ngā malo mātou mautinoa. Na e mano malo ai. E rei lava se pōpō ngā e mawhai o na whaawheloai I mātou. E le I o I ai lau fio. E le fui se pōpō ngā mātou te tania te tasi nao I mātou lava. E o noa ma le iai o roa ngā ngapa ia. E tauto rua I lo mātou vai vai. Mele le I o mātou te talo. E iei lau whakanuianga I lau o whainga ruenga nei. Tele tala I mea o tutupu I le lalulangi e whanua noa I mātou. I winga mata ngā o le tangata. Le ngata o winga whaalia o upu fo I walafo. Ua o ia ai le pā o le soifua le lei o tangata. Ua o ia ai le civility o le nofo whealawhani ma le nofo whetausiai o tangata I le lalulangi. Ua mātou whisiringi ia ai pe o iai lau fio ia mātou whalapo putonga osi. O le mātou titalo le li ia maua pe mātou le manino le vaai I lau fio. Mātou titantonu ai o mea o tutupu I o mātou o tafa. I o ai o matangi. O le pola e motu I tua. Ai tau pea I mātou I lau fio, ma sa ili pea po le awo fina ngalo maua lunga mo le tangata na e whaia. I o na maile I ai mātou le loto toa mātou te soifua I le itu ai ngā rama. We come here to worship you, Father, and we're familiar with so many templates by which we can come to you. We have this template from our ancestors in the faith. When the missionaries came down to the islands and gifted us with this order of worship, where there's a place where we discern your will and touch the garment of your glory, such that we feel this unworthiness. There's a part of worship where we are enamored by your glory in such a miraculous way that we are silenced. There's also a part of worship where we hear that our sins are forgiven and that we can no longer carry it by ourselves, that Christ has carried it for us. And if we continue through the worship, there's a part of the worship where we read your scripture from old and try to apply that to our lives in the contemporary places where we live. And then at the very end, there's a call to action, whereby we incorporate all of our worship, the discernment of your Spirit, and how Scripture touches our hearts anew. And we hear this faint call to adventure. So this week will be a great week for all of us. We have that template that was gifted to us by the missionaries that we continue to live out every time we gather. And it is our prayer that as we come to these places, that it not be business as usual, that in the mundane of our lives, we see the sacredness of your will. O le mātou tutalo le i lau whamanuianga, ia I la tōro mātou tāpua I whatasi au wala ese ese. E tofu tangata malana sambali la le whatuatua. A ielo mātou tantununga e tasi I mātou o lau whanau Samoa I le lalangi au au. O lo mātou sa ili po le alo fina ngalo mo I mātou le niwa yaso. O mātou mantueina I la tō o mātou whaia sāwha tasi. Ia iei le whamanuianga la o fio. Iso se mea latu iei le nei whasala lauma. Ma malama lama I tangata e pio na malama lama I mātou le mātou mangana.
O le mātou te talo e whapena o na whatofu lia whamanuianga lau fio i lo mātou atunu ta ape. Me o ne ngalo ia i mātou le whawina o i mātou le lau fio. Na whau lava i mātou i le lei. Na mātou whaitau fo i le mātou kānona. Ina ua fōa e lau fio le lalorangi ina uma ngā ruenga o le aso. O na whaimai lea o lau fio. Ua le lei. Aina ua uma o na whaia le tangata i lo lava whatusa pa ia. Ua e tangai atu i tangata o na e whaimai lea ua mantuā le lei. O le mātou stalo le li ia ta ape mātou le newa yaso. Ia mātou wō lava ma le nā mauti noa. Na e whaia i mātou i o fōlinga pa ia. Ua mantuā le lei. E te mea manu malo ai le leanga i ai mātou. E le te mea whao soina ai mātou ma mātou pāu i le whaia o mea e lele nei. O le mātou titalo lele i a ngoto ifo le nganga o lau fio. Nei mātou i loa ai le leanga e o ese mai ai. Ma le lei mātou te tawhetuli atu i ai. Mautinoi mātou a whaia i mātou whapeina o mātou o langa te to tasi. A mata i o mātou te to lua ma mātou whanau. Whapea tua i o mātou tua oi mai lato o mātou nuti mea whatasi i whanawhai ngā ruenga. Si i o lawa i lau whatu tua i le lalangi au au. A whapea ona mātou whaia ona lata i lea ona whaia o lo whina ngalo i le lalangi. Pe ona whaia le langi. Lo mātou titalo le li i e eilau whamanuianga. Lo mātou atunu o Samoa. Samoa na lua. E le ngata i te itai o mātou whiwhilia. I le malo o demokalasi. Ia whapefo i te itai o lau e kalesia e fia. La tōro o tau wasuina le ipu vai o le ola. Ia o tufia o mairo mātou o tunu i au wala ese. I lepu le laa ma lepu le laa. O mātou titalo le li i iaile whamanuianga la o fio. Mātou talo fo i mone nei malo a Amerika o mātou whai malo i ai. E oa nei tu māmaina la mātou tofi ma le tiute ia vea i mātou mani tangata e. Whaia mātou tala i le malo le nei. Ma whale le ina i le malo e peo na mātou iai. Lo whalo ina pea le oi o tangata. O na o mea o lo whaia le nei administration. A o mātou talo le li i e one i se tia i mātou. I tala ave ma tala au mai. A se o mātou vai di ili po le ha mo i lava le upumoni. I o na mātou tau sisi la i a whaia. Ape mala sala lau o no malau e kalesia le neva yaso. Tātou malau fio e manui ai me uma. Ia i la tōro whengai mga luenga. Whanau o whengai maonga. Le whape fo i ta māma tina mātutua o mātou kalesia. Lo whaamuli atu i ainga. I iaila whamanuianga ia i la tōro. So se mea fo te ape masara la wai lau e kalesia katoliko i le rangi au ao Samoa. Ie iei le whamanuianga la o fio. Ule uto iei lava se isi Samoa i whafuatu o le whatuatuanga malitala le lei. Me leo mātou titalo le li i e whaola ola mai lo mātou whatuatua. Mausa liina la mātou mōli mau i tauranga. Whatawhai tauranga e fia. Mai e whaamaina lava o mātou tangata. E ipu ma waa ailo wanga le lei le larangi au au. Ia nāra mātou te talo whaitele. Tui nātu whatasi ma te talo lilo le tangata lawa ia te tuatasi. Mea lo mo mawhai o mātou loto. Ngase o le tino ma le mawhau whau. O mātou whasota inga meisi tangata e pele ia i mātou. O ia te talo le leoa uma le ri ie. Si e tali mai e tusa malo fina ngalo. E suafa Jesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola.
o mātou ole ma wala au tuai. Amen. Special choir.
tātou te talo mo fwai. Mātou sasawina sina tupe mo lau ngā luenga I nei. Ola mātou te talo le li esi I talia mai, ma I wha mai na whalau te lei nai na mātou mo I mau I nei. We offer you our tithes and offerings this morning, Lord. And more importantly, we offer you our hearts, our beings. Would you receive it in your grace? Amen. If you're out of la tatou whaita wina, if ngali a lukon tau wisfu mantoro, tatou whaitau e pēna masani ai le whelu iho mua, se whapau mai le whelu pueiva. Our reading this morning is in your bulletins. It's Luke chapter 13, verses 1 to 9. And also in your bulletin are other readings, Isaiah 55, 1 to 9, Psalm 63, 1 to 8, and 1 Corinthians 10, 1 to 13. If you want to study the word deeply this week, those scriptures are tied together in our lectionary. Lucas futolu mo moe leiva la tatou fetau whenaflofua iai. Pio naso o mai ais tangata, o tala mai I te ia I tangata Galileia, ina ua whewhiloi e Pilato lo latou toto ma le toto o latou taulanga. Tata te teo Yesu, whapeatu ia te latou. Whate o tō rea, o siro nā sala ia Galileia I tangata Galileia uma. Ina oti ngai nei latou I e whapea. O te whaiatu ia te o tō ele ai, ai a whaito te le Samoan, e whapena lava o na whana o tō uma. Ide mana tō se ula I tō palo sa pa ui o latou unga le olo I se roa. O latou usiai, whate o tō ea, o siria latou amsale tangata mua e na le mohi o Yerusalem. O te whaiatu ia te o tō wele ai, ai a whaito te le Samoan, e whapena lava o na whana o tō uma. Te tae atu I le mata o te rini, sai e tasata te mati, nā tuto I lana tō rini, wālu atu I e sa rini aini fua, ai le I maua. Whaiatu lea o I e le ngalua vine, whauta, o usau I e tau sanga o tolu e sa ili ni fua I le nei mati, ai o te le I maua lava. Ina atu ui e I lalo, se a fu I le mea e whale au ngā I le whanua. Tane mai o le ia te ia, o le mai, tu le ia I le tau sana fōmi, se ia o eni whātari o ni o iai, ma mani iai o tōta. Man whau pueiva. Ai fo e fo mai le tau sana, ele ia whai ele ia hawhi ele ia, o le puli ai o le tāpua ele ia la. A whai fu I e fua mai le tau sanga e le lei. Pe a whai e le ai, ona e tuku ai lea I lalo. O te talo o te ni umalava tātou te whaitaua I upo ana a whionga pa ia. E manuia ai ki tātou o lo whaitau ma whalonga longo I ai. E le nea manoa e whatalo whātua I le tātou kalesia. E na masani ai le whionga te whono malana lau lau. Tātou te tai whiwhilia I le tausanga ma le tausanga. Whafuina le tātou sai, tu sai mga rua ma whai le tātou kalesia. E whatalo whatupoi lau whai ngā ruenga o sosoni mai le pule lai le teimi pune ieiba yasu o ma vai. Sumai of sosoani mo lātou whalitua. E whatalo whatupoi I pesenga te akono. O whengai I lātou ma le tu I whafo le tātou ngā ruenga.
E whataro whatu hoi mawhtanga tina, e se alo mwhanau o le tātou kalesia. I o i lātou tātou te ngāru lue anga i ai. Wa lea se se ola mo i lava. E le se oti mo i lava. E whataro whatu hoi nei e tātou woma au me mai o lo whatasi mai o wala ese. Lungo social media, YouTube. E pe lava lo manatu po whea lava le mea olo e iai le whatuatua. O oe was na o se vai ngai titio le e kalesia tele o mana tongi o le ina ke riso. Tātou fui o lo malama le ngana le o te tau tala tuai. E le to te le tātou. E pe lava le manatu e ta wala mai tangata Samoa. I le manuia o tangata ole lalurani o au so se meo te ape msala lo wai tātou. So on behalf of the Second Samoan here in Long Beach, I'd like to welcome all of our visitors here in the sanctuary and also online. What do you do with bad news? E pe o le fesili le nae fia tali le launga o le neva yaso. A ta mai se tala e whano no ai oe. Pe o mai se tala ia oe leo no fole lei lo expectation. E lo mone tupu ia oe. E fui ia o manatu. E langa pe a o mai tala whano no ia te oe. Me yaso o mai na whatoa I loa e o maniu la primary physician, Dr. Mark Malik. E masalo po te matua ai. Tangata tala vou malosi. E ni wa tau mai le tala nei au o whano noa mo te. So e peo le ongo le neiva yaso ma le tala tato whetauina. Peo lo tau mawhai le li e tali le fesili le nā mō tangata. O le ala me whaika a tupu mai se tala e te whanua no ai. What do you do when bad news befalls you? Yesterday they played at the Mercy City Center in Philadelphia, Pennsylvania, for the very last time an organ, and they played the Star-Spangled Banner. And the reason why it's the last time, it's because today will be the last day that Mercy Macy's Center will be open. And when I was listening to that and reading that story, I realized that that is a sad story across different levels. Because the Wanamaker building in which the Macy's is located inside, it's a 3-acre parcel of developed real estate in Philadelphia. And they've stacked it 7 stories high. And it was built in 1911 by John Wanamaker. So we're talking about a history coming to an end. It's the turning of the page. And perhaps it's not sad for us, but think about the people that have gone to this center since 1911. They've purchased stuff there. They've listened to the organ playing. It's a very sad occasion for those people in that community. Yesterday was the last time the organ played. And today will be the last time that the center is open for commerce. So what do you do when you hear bad news? If we tatou te vaai iata I tangata ro whaaleanga Tesla's mameto tino isi tangata. Ona o langona e tupu mai a lātou. O tupu waile manatu e te tauna whaaleanga ia. Whale o isi. Whasioti isi tangata. O
le ala tātou me whai pe a tau mai tala whapena. Ka tusilan tātou whaita wina e manino ai le template po le scaffolding po le playbook. Wa tau mene tala i le li. Whamei e tangata Galileia na o e whaina lātou tāulanga. O le tāulanga e whasi ai ia manu, ma whamalingi lo lātou toto. Ai wo masalo mia i lato tangata nganga tangata ia. Ino atu leo fita ua whasioti whatasi tangata sa whaia lātou tāulanga. O na tawhi fola ia o lo lātou toto, ma filo mia ai toto o lātou tāulanga. O le tala nana tau mai le li, len tātou whaitauina. Whame ua whefi loi le toto o tangata Galileia ia ma le toto o lātou tāulanga. Ina ua whaine me matu iale te tahi o le mauroma. Ua tau mai la le tala le nā i le li, o na whipera le li, o le manatu eo o tou ua sili atu na le anga tangata Galileia na ilo o tou. O le manatu eo o tou ua leanga tangata na soli tula fono leo whao o le sala. E sili atu na leanga tangata na ilo o tou. Mene li le ai. Le ai, le sili atu le leanga tangata na ilo o tou. O le mena te tau wana salamo o tou. Tau na salamo o tou. E iei mea ma whai au na whai o tou, e le mwhai na whai e nisi, a le whai o tou le mele na, o na tutusa i ale o tou ma tangata lai o. So how do you treat bad news? Jesus was very clear that when you receive bad news, that you shouldn't say, oh, they're bad people, or I'm better than them, or somehow I am special because my blood hasn't mixed with the blood of my offering. Jesus said that's the proclivity of people when they hear bad news. They always think that bad is there, good is here. That's how people receive bad news in the Jesus days. And I'm sure it's happening today because when I read this, when you read it, there's a little bit of truth in that. When we hear bad news, we say, But Jesus said, no. Don't fall into that proclivity. What you should do is you should trigger this whole self-examination bit. When that happens, it should trigger, I ought to be better. I ought to repent. Now, my life is not perfect, right? So there's always room for improvement. Jesus said that ought to be your natural reaction. Wale ta mai tala I me o lo tupu leanga mai Hamas, mai Israeli, and whamaila I o tātou, lucky tātou. Leanga tangata na, they deserve everything they're getting. Jesus said, no, don't do that. That's the human proclivity. That's the natural person reacting to bad news. But don't let that be you. Jesus said, you upgrade the conversation and have that trigger a self-examination into your own personal life, which you can control, and see where there's places where you can repent, where you can metanoia, where you can improve, where you can bear better fruits. Na taku mai foi lai o le stava fa meu. Usalo pintangata na o I se konoseti. Awu pa le tower. Le olo I se loa. Se fu valo tangata na mali ni uai. O taku mai foi le tawa le na I le li mo na so o na fatu le li. Ea, o manatu e o do o dele langa sala o tangata la na I lo tato. Me le li o fa pea.
Awa whapea, a ta tau lava o na vaai tangata ia te ia. Au mai tu tonu, whao ngā mea la tupu I o ma mea e luki ei tātou ia I nei. So we can be better. Salamo, metanoia, fuli, sui, liliu. Teni uma e tau mai ei tala whale tonu. O le mea le nā tau na whai tātou. E luki e tātou, e I tātou lava. Now that's not voluntary, you know. I don't know what happened to the tower, but it fell on 18 and killed 18 people. It fell and killed 18 people. That's not voluntary. But when you do this work that Jesus is asking us to do voluntarily, there's something empowering about that. Right? You get the story, and then you look, if you're an engineer, you will receive this story and you say, well, how can I better design towers and stadiums so it doesn't fall on people and kill people? Is there something that I can do in my personal influence and sphere that I have the power to do, I can do, and I'm willing to do, and I can do it voluntarily? Is there something in the personal that I can do to keep that from happening here? Pio leo o ngā nāle li I ona so. For me auto whaalongo I tala e whanonoa ai, whaalongo I tala I me le whetaui. Ura manatu o do wa leanga o, ale lei I. O whare manatu tātou, wa laki tātou, wa le maua ina I tātou I whalawelawe o. Wene ni ne ai, o e whape ina. Ia sa ili lawa tangata I te ia. Sa ili mea leo le lei ai me te tauna whiololo. Me lana tauna whai ai. Tauna e salamo. Yuna fua I rola I o fua e te tau ma le salamo. Ma mao I o le mele whai le tau e Israeli ma Hamas. Ma mao. Ma le tau a fwoi o lewa o na whai I tupulanga. A te ni umalawe umai tato rotu I Amato watu a ngai I le whale. E iai ai runga le overpass na I le freeway na I tangata so te te. O loo au I tangata Palestina. Whawhine ma ta maiti o loo whawhasioti le taua lea. Au lea I a tātou. Tino whopea ma whai po le ale tala e. Le ase me whai tangata ia. Ia paware me e whai pase turo lawa ia. You know, encourage them. Whai pēra o tō anava. Whai pēra o tō ngā ruenga. Ia msama pē those food, fast food tangata. Ia a tangala o e Google Earth I le area le nā. O na e lola I e le mosque lai lunga o California ma spring. O mende leo mai tangata ia. Tangata muslimi ia. O na I e leo o le application o le o ngale le li o ne tato whaalongo I le tala I le tau o lo tupu I Hamas ma Israeli. O na tato manatu le se a whaino tato I. Le ai e iei tato whisota inga wāwala lata. E le whisota inga e ma whai I tato na whai voluntarily. Whao ngai no tato paua ma tato malosi. Ma tato resources. Whamaila le li o le mea le nā te tau na whai o tō. Yn whamtala loe le li le tala le nā I le mati. Whamai le tamaloe I eila na mati. E sue mai ala I ei fua I le tausanga ma le tausanga. Tōru a tausanga o sa so. Sau lo whai atu lola I le tau mati. Chief. O tōru a tausanga o sau I mati lea. Le ani fua. La me le tu oi I la. Mai maule ele. Mai maule timu. Mai maule la. Ia a wha mai le tala le tau mati. Lea le ie. Si tui tu ui ele si tausanga. Si tui whailo nai.
Se toi whairo na pā, si o mia e maleo mai o tangata masoli ma o mai manu ma ape. Tu mai a te apu le tausanga. A oro le tausanga lea a le fuala. Ia ona tu uro le la. Ufa matala le li le tala na one o wa lava ni manatu tātou o le mati na whai ina ia tālau lau lanu lau apa mānaia paulea. Lea i nala na whai le mati ina ia fua. E le ngata ina ia lanu lau apa ma tālau lau ana lau e ale taimi e fua. E te tawana fua. I le manatu whapena ia lo tātou soi fua. Kevisiano, ele mawhai ona tātou whai, my God is good all the time, God is good. A te tawana tātou fua, mai ni fua. So mawhaanga nā tauna whai e tātou ngā ruenga, tu sa lava po wa tele o tō tupe, whionga te te whona. E tawana whai ni o tō ngā ruenga. E se alanga a le fua le mati. Ia. Whamai Ioane o lotu nei le matau I te fu o la au. O la au uma e le fua mai fua le le e teia mala fuina I le afi. Ia, o le tala muli muli. O tu nei la I lalo le Macy's le I Philadelphia. Ova mai se lautau sanga o faule na fale le Wanamaker building. Ona fesini lo leo tangata o le hale mea le atupu le mea lea. Awa o mafuanga na walai ona tu I lalo le center lea o te puni fo e Macy's a lato fale roa. O le fua. Fa me Macy's e ono skulu ono o lato fale roa le ata puni le tau sanga le nei. A se lau lima sifuru o lato fale roa le ata puni le tau sanga lea. Lo afe o skulu ono. O le wingo lo tala. Walon te pēne ia ona e le o fua. O le o toe e tangata e o I le department store ma whaatau ia mea taumata e mawhai e la tōna oka I le Amazon tau o fie e samoi saina. Ina visini rei o lala me la atupu I lau ele ele o le tala la whamai o le atu I lalo le nei whale tele. O na whaatu o ila ia o se mixed use development. E whautua hina e tangata o le nuku, tangata Philadelphia. Whamai a tonu, a whautua marosi ia e kalesia o roi oi, whaina tua e sinta mai whaisa. I o ngā te tonu o le tonu e kalea. A whautua marosi ia ni affordable housing advocates, o na whaira lato whina wan, whaina tūni nā units e rent e tangata o, whaimera ao I tangata, tōmatale rent. O le winga lau tala, a wale pole I tātou I le tuku I lalo, o le fale o se lau tau sanga lona whawina, a le nei o le o toi fua. A wale pole, le a mai lava e le tua fo I se isi nea, e a wanga li mai lava na au whainga ruenga I tātou tupulanga. Ia la le organ le nai eitu tonu whame e lua se fuwalu wafe a lato pipa. I tonu le senta lea la a. Ia o lala o philosophy nei ia historical advocate. Se tamu whai preserve le me lea. E le mamao ia Philadelphia le Kennedy Center in New York. O lala o whai fo I latala I o a maini tupe e batu e le me lea preserve I o. Langa leo toi mawani piano, pipe organs, te tele whapena tōna iai. So le meo whamtala I nai le tala le nā, one e pese I e whito I tonu ama le me leo lo I e tātou. Tātou ngā ruenga leo lo lupe nei. Ia, tu atua I o tōua ao, e le whautuina foi. E lo tangata ia la fioma foi te akono ma. Fui lo tātou kalesia e pa ele tātou ngā rua. Me ale nei o mautinoa lefo I o tātou whaita wina mai ana fionga. Ele boi ale li ale fōre mati e tuku I lalo.
So a tolu se mela tātou te whiawhia e se a wā a le tu ua I lama mati pepe nei e peo nei ei le wana Maker Center I Philadelphia. E le toi tutupu maini mea fō. Me nā tātou te whiawhia ai tātou whawhatai o le winga le nei o le tua. E langa lo tātou whatutua. Ia o le whisiri leo tātou le ua maua la tātou template mo tala whale tonu mo whanoa noa e tau mai. Au lesi la I tua tupe na ea la tala le lei. Ea tala ia tātou ti whaalomo a iai. Se lefa ua manuia ia si ana tama. Nārua I le NFL, manuia ai. O le ala tātou tali I tu inga tala na. Well, a whaongaia tātou le mamanu level template le o taliana tasi. O wane I o tātou manatu ua manuia tele lātou, ai le manuia tātou. Ai ale salamo al tangata ia, ale whailava lona si o manga lai titi. Ia. En whaifuina maua I o le mele maua I, mele maua I o. So le winga tala a whaonga le template na nā tātou te utu I nai, tala le lei I mea tātou te whaalongo I ai. Ia e mawhaiona soifua le lei le tangata, a le mea le nei e tauna, e ia le mea nā oe am whai. Familia li o mea nā tauna e focus I ai. Sala mō le mea oe, o fua o mea oe. I le tau o maia fua o oe fua I. Le ai, le tau sala mō foi o e manuia I le o le mea whai e oe. Fa mai le apostolo Paulo a sila fia le mea te tauna whai e le whai. I o le anga sala na ia te oe. Kalau te talo a tātou te ape masala lau I a tātou ngā ruenga o le neva yaso. I whapeina o na tātou whaia. A tātou whaalomo I ni tala whanoa noa. I a trigger ai. Le salamo I ai tātou. Ma tātou tau mwhai e sui o tātou o langa. I whapenafo I pe a tātou whalongo atu ni tala fia. O wal whaseina I tātou wai o le atua e le o I nei. Ai a whailawa na tātou ngā luenga e peo na tātou I ai. I mawhai na utu whamanuianga le atua I ai tātou. Ia o le whangata mai I upu o mawhawhawina. Ia lo whale tua mai ia mailo na nganga pa ia whalau te leina lo na whina ngawa. Mo le tātou e kalesia o newe yaso. Ia la tātou whai ure nei saminga le pese o samia lo le pese te utua nā le li I whaora.
Test. Before by my tattoo, mic system there. So we did to 5 times tattoo. Tattoo. Me laita fa benai elo menatui. Elo loko mai tattoo fina ngalo le tu. Mane ele fe wai. Eu no masi. Eu disse ele tawan tattoo fa maloshi, fa bena. Eu create a tattoo. Well, I'm not physical, I feel. Ele lo mona mai tua, e a te me bua eu tô vendo, te falo muito lá. Fa penale wingo l'application non mele o le Beyoncé fuota to e ka ko Beyoncé e to fa winge. Le wingo now o ngali. Don't get psyched out by the anecdotes, but look for the particularity. Something that you can do voluntarily. Na faiale ie oi. Rua. Yeah. Mane fu vai atu. To ama me rua tatu. Lo tu nei. Ni te sa. Ia la vai auto ma we ma me vai aso. Tatu fai ni tau. Let us pray. We come to the end of our worship. Now it's time to go out and embody your teaching in our lives. Remind us not to be psyched out by the anecdotes, the distant news that comes to us, good or bad. But let it be a trigger to focus on the news that we are carrying with us. And to the extent that we become these agents of excellence, these voluntary agents of your grace, then let it be. Give us the humility, give us the courage, give us the boldness, so when we go out into the world this week, that we live our lives accordingly. O mātou ho ele si uio re tāpua inga. Mātou longona fo ilo pai mai i ai mātou i tāpua i te totasi. Papa ve loa le na malosi le li ie pe amatu te ape masala lau le lalolangi le neba yaso. I mafutai nai lo matu ufafo ma lo matu ufane. I moi mawina i o matu manatu te totasi. Se i o ina matu toi fei loai. Wala matu tu ua. E tumo mai o matu lunga le lofa tuno tele i superiso lo matu li faola. E lofa muti vale o le atua te maa. Nui mafutanga le motusia maloa nganga pa ia. Iai mātou le malawhanau le lalalangi au au. Nei maso umai o le whapapau